Karbi Anglong Autonomous Council akili kepeto ponji aphan Karbi Anglong DC pen electoral rules aputhak kepang dakpon. Drugs abeha ki claim abang phan raikom saikia hele amu ke ropenajok bokajan CHC along se kachelang damnang. Ingding hini DYE football knockout tournament angdung kiti ke pathupon. Kardom nilimen sami mirina hansepi pinia bertang ton pen chethanam sinang. Pini thereponi phai ingkora phorni Karbi Anglong Deputy Commissioner Sahem Conference Holalong DC pen pherangke amai phaponsi non nangkeleji Karbi Anglong Autonomous Council akilik kepedo ponji aphan electoral rules aputhak pangdak pontanglo. MEC bang phukang wai kipito bonji apharman water list along lak thomra suring kora ke thomra pharu phora krepo a water samen ke thapon anamena tengpen ke chok chila pen ke chekeng ki aphan ke damtang thang ni phai ingkora plia ni pen there ni phai crazy ani an claims and objections ani pathik ponlo laso tengpen dipula pen haura ghat sub division angkang longkep members of autonomous council mate MEC constituency along lam ke longa tengsi bangsuri plira pharu troxir kebra hiniamolok amen kang thanang jiang bongpen bangsuri plira pharu trokra thong kebra sirkep awater samen ke ingthan ponlo laso tengpen kebang GMAC bang phukang waya hutke lak thomra suri kresir kebra pharo sir kebra troxi amolok atumsi wojok ponlongpo Kadukawe longkep MEC constituency ang bongpen claims and objections apai kadukawe pharo plira troxi kep an longlo lasong bongpen bang pharo isira pli kebra pli an aphan ke deng ponlo 2782 voters আমি strike off list include কৰিছিলো আৰু তাৰ against আমি যি claim and objection পাইছিলো তাৰ total number হৈছে 470 আৰু এই 470 যি claim and objection আছে সেইটো আমাৰ যিসকল authorized officer আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন লোকেশনত notified লোকেশনত তাৰ claim and objection বিলাক কৰিছিল আৰু 470 claim and objection ভিতৰত 144 the claims and objection আছে এটো accept কৰা হৈছে আৰু এটো reinstitute কৰা হৈছে voter list আৰু 326 claims and objections বিভিন্ন গ্ৰাউণ্ডত ৰিজেক্ট কৰা হৈছে সো এতিয়া আমাৰ এই 10টা যি MSC কনস্টিটুৱেন্সি আছে তাৰ টোটাল ভোটাৰছ হ'ব Dipula pen hawar ke hat sub division angkang ke do longkep MEC constituency apharman MEC bang phukang waya phan ke paklang pon final electoral roll atengki Hauraghat MEC constituency along 31099 voters Langpher MEC constituency along 41640 voters Phuluni MEC constituency along 21279 voters Langhin MEC constituency along 28022 voters Korganthi MEC constituency along 25,833 voters, Mahamaya MEC constituency along 25,806 voters, Nomati MEC constituency along 19,099 voters, Lumbajong MEC constituency along 69,716 voters, Dhansiri MEC constituency along 39,073 voters, Lapen, Singhasan MEC constituency along 17,310 voters, Amen Klangdun Lopu, Alamthi District Election Officer, Dipakar Nath IAS Pen Paklang Ponlo. Labangso Pherangki Amaya along Additional Deputy Commissioner Rajesan Terang, ACS, EDC Saifudullah Khan, ACS Lapen Election Officer, Kavyasri Dihingya, ACS Atum Chitongdun. Halapu Bokajan Subdivision along Sitami Mithanga Sai Hemalong Pherangki Amay Phaponlo. Bangso Pherangki Amay along SDO Civil Anup Kumar Brahma, ACS Additional DC Pen, Kachipahem Phupana Mayalong Election Officer Dimple Kaman, ACS Lapen Magistrate Yambam Anand Singha, ACS Atum Chitongdun. Mayalong Lakhakri Troxy Bokajan LA Constituency Angkang Aparman, Kivangji MAC Kilik Aparman, forwarding of final publications of photo electoral roll aputhak pangdak ponlo. Bokajan LA Angkang Pangrumpet Troxy members of Autonomous Council Constituency to Lake Lakhakri Troxy Socheng Dhenta, Lakha Inkora si Borjan, Lakha Inkora hini Sarupathar, Lakha Inkora kithom Bokajan, Lakha Inkora pli Diopani, Lakha Inkora pho Nilip Lapen,
লাখা ইং কৰা ট্ৰক দুৱাৰবাগৰি MAC কনষ্টিটুৱেঞ্চি হেনলো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিলে 23 তো তাতে কোনো ধৰণৰ হলনি হোৱা নাই 23 আছে আৰু সেকেন্ডত আহিব আমাৰ 21 বৰজাম MAC কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাতে আছিলে আমাৰ টোটাল ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ 47 আছিলে 47ৰ ভিতৰত আমাৰ তাতে 7খন বাঢ়িছে 7খন বাঢ়ি পেলাই আমি পালো টোটাল 54 ঠিক এনেদৰে 22 নম্বৰ হৰুপটাৰ MAC কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাতে আছিলে আমাৰ আগতে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিলে 9খন আছিলে তাৰ ভিতৰতে আমাৰ তাতে বাঢ়িলে আমাৰ 3খন বাঢ়িলে 3খন বাঢ়াৰ পাছত আমাৰ আহিলে 12খন হলে কি আমাৰ টোটাল হৰুপটাৰ ডিফু পেন লংছদাৰ ইংটি বোকাজান পেন আনন্তেৰাং কাৰ্বি আংলং লাইভ Kedamtang Therepo ni phai ingkoira player ni khatkhati police station joy pen birta ke long pona jok khatkhati SBI a thengno atowar pialong towar pi kiri kakuruga sai deng ponlo kiri kakuruga sai ke deng pon unahut honthe meme drugs abe haklem bang phu inut kachipa jok ji aphan pura raikom sai khi kiri kakurug adima long pen aking pen ke dam ji aphan kabor I bonta raikom sai khi atum nebdun si kiri kakuruga sai deng ponlo Bangso hot sabuna hompen ke thavet homplikep a heroin nebdun long cheklo Bangso heroin long kache rabdun bokajan a hawar ke do sukhanjana rong amikar kalitang sisuram pola sopo bimal pol arta ningkan plikebra truck aphan neb ingnang ponlonglo Kachingnang chek bimal pola hin pen raikom sai khi atum karju pater tok hot kache tham pona tengki nike bangso ara ki ahormu sukhanjan ahawar along nangke thona phansi ke claim chotpusi chethak dun lapusona pora hot khatkhati osi sukhanjan ahawar amithanga sai kache claim bom ahut bimal pola bang SI nitol sai ki aphan tengkhing si gari pen suntuklo bangso hot SI nitol sai ki abang kapasang ji aphan bor ilo Bonta adai ki do abang ke sang sedera jok aking along helepen abdunang koklo adai ki do pola king along helia mukero clock pen ajok sekelang ponji aphan bokajan CH along an pale damlo আমাৰ এটা স্পেচিয়েল ইনফৰমেশ্যন আছিলে হেমনমে ফটফটি SBI সমুখতে এটা নাগা ছেট আপ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 7:30 মান সময়ত যেতিয়া আমাৰ ভিউটো বেছি হয় নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা বাছবিলাক আহে তো সেনেকুৱা সময়তে এজন মানুহে মানে কি খোজকাঢ়ি নাগাটো ক্ৰছ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে তো সেই সময়তে আমি সেই মানুহটো ডিটেইন কৰিলোঁ আৰু চাৰ্চ কৰোঁতে তেওঁৰ বেগৰ ভিতৰত 40টা চাবোনৰ বাকচ পাইছোঁ য'ত আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি ½ কেজি হেৰইন মজুত আছিলে এপ্ৰক্সিমেটলি ½ কেজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভেলু 3 crore মান হ'ব লাগে এইটো ডিমাপুৰৰ পৰা আনিছিলে এইটো আমাৰ বোকাজানৰ এটা এৰিয়া ডেলিভাৰী কৰিব লগা আছিলে তো বাকী আমি ইণ্টাৰভিউশ্যন কৰি আছোঁ Bokajan ben Ananterang, Karbi Anglong Live. Hawar Kehat Police Station ke parlo Lakha hini Rongkut Block arong amikar Kalitang Biswajit Das Thengpia rong along amena apen along kachekok abel pen kok that chipide. Pini teleponi phai ingora phor ni ada por phai troxia por malom Hauraghat onteron arong pen Hauraghat arong sopia dak nima thengpia rong along Biswajit Das po bangphu inut arta ningkan ingkora sirkep abangphu kok that chipide. Kachini dona tengke towe ajo penanso banghinita ahu po hem kachewang. Lapena piso phan towar andam lang po amatsi hem chewang vedet. Ajo ribom ta long ledet lo. Todabadap apor an Hauraghat police atum kok that kachipi abirta long donsi raikom sai khi atum chepari deng ponlo. Lapen Difu Medical College and Hospital along ansi postmortem aphan ponlo. Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live. Kedamtang Therepo ni phai ingkoira player ni Karbi Students Association Dilai Aropi atum chepatir piponsi ingdeng hini Dilai Youth Empowerment Football Knockout Tournament angdung kiti ke pathupon Bangso angdung kiti ke pathupon ahut Donkam FC pen Dilai KSA timang bongsi angdung kiti pathupon lo Bangso ahut Donkam FC atum ke thek muchot pen ajok Dilai KSA team atum afan ball pumni an thaponsi chepahai ponlo Bangso tournament along best discipline team anong ikachepalong laki
King Chili FC, Player of the Match Bishnu Thakur, Player of the Tournament Songkiri Tiso, High Scorer Simeon Hanse Atumsi Chepalong Ponlo. Bangso ahot dilai ahawar Rada Cyclem Bangpu Joy Sing Timung Arideng Pensi Pathu Ingpu Ponlo. Kipathu Angdung Kitialong Borjan VTC Rajbu Teron KSA Bokajan Regional Committee Chunbang Nobin Rongpi KARSA Dilai Arupi Amai Pi Rani Timung Pi Pendang Loke Ongdong Atum Chetong Duriti Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Lai Pinia Berta ke la ponse kang tonig lo kartong